Horas mahubat tahaganupan, tentu sehat do hita da subani panorang on. Paima itangar hita renungan harian bata, martonggo hita. Ham Tuhan ne bata bapa nami na i surga, terima kasih Tuhan bani hasehaton na tetap iberehon ham kuban nami. Nasihol mahanami manangar hatamu, nagabe suluh bani pardalanan ni goluh nami on. Terima kasih bamu Tuhan. Amin. Hita haganupan nahinargan ni Tuhan ta Yesus Kristus. Hata ni nebata bata bani sadarion ibuat maai humbani Kolose bindu tolu ayat 17 sonon manini ijai. Anjaha sagala horja nasiam marhite hata atap pambahenan horjahon nasiam ma haganup in ibagas goran ni Tuhan Yesus. Anjaha martarima kasih bani nebata bapain marhite honsi. Amin. Hita haganupan nahinargan ni Tuhan ta Yesus Kristus. Boy hata honon hita mangguluh ibagas zaman profesi na ija naginoran halak na mengandalkan pikiran atau otak lebih berharga daripada halak nama korja secara otot. Halani ibagas panonggor ni jolma ternyata profesi haganupan ai memiliki tingkat penghargaan yang berbeda-beda. Tetapi anggo ibagas panonggor ni naibata haganupan ai dosdo haganupan ai. Tergantung bagaimana carata makorjahon horjatan kanayai. Maka sonai mahomani apostel Paulus nalaho patugahkon bani kuria Kolose aseboi sedea makorjahon horjani sedea romban hubani harosuh ni nebata halani sedea doma ipaluah naibata marhite Tuhan Yesus Kristus. Kuria Kolose doma mangahapkon haluahon na ibahen ni naibata marhite Tuhan Yesus Kristus. Mate tarsilang iya mulak manggolo humbani na mate aseboy mahaganupan kuria ay janahita haganupan makaguluhkon haguluhan na ibere ni nebata hubata ay mangguluh ibagas na bayo. Asihita haganupan salah sada contoh atap karakter tanda ni hita do mamangguluh ibagas na bayo ay makorjahon horjata ibagas harosuh ni Tuhan. Sagala horja nasyam marhite hata atap pambahenan horjahon nasyam mahaganupan in ibagas goran ni Tuhan. Halani hita haganupan jolmaon pasti beraktivitas, pasti makorja. Anggo ibagas sada Korintus 10 ayat 30 sada ihatahon barang mangan minum barang ahape ihorjahon hita mahaganupan ay nalaho pasangapkon naibata. Halani bani haganupan goluh taon anggolang ihorjahon hita ibagas harosuh ni nebata nalaho pasangapkon naibata ijai mahita boy mambakuhon haganupan ijai mahita boy mambahen haganupan horjata ay untuk kepentingan diri sendiri. Ijai maadong pangototoyon, ijai maadong parsimburuan, jana ijai mahomani na mambayan burit uhur ni hasoman halani haganupan ay untuk kepentingan pribadi. Asehita haganupan tanda ni hita do mamanjalo haluahon na binahen ni Kristus Yesus hubata. Mangguluh mahita ibagas na makorjahon hata ni Tuhan. Makorjahon horjata romban hubani hata ni Tuhan. Marhite hata atap pambahenanta nalaho pasangapkon Tuhan naibata. Halani in mahomani nagabe tanda tarima kasihta hubani naibata. Asehita haganupan porini hujape hita malakah. Sonahape hita marsahap ahape horjata barang mangan minum haganupan lahawata. Horjahon hita maay nalaho pasangapkon Tuhan naibata tandani hita doma manjalo haluahon nabinahen ni naibata. Amen martonggo hita.
Terima kasih Tuhan bani hatamu nadop yondos kon ham huban nami. Boi maha nami tongon Tuhan maka geluh kon hatamu in. Makorjahon haganupan lahoan nami siganup ari nalaho pasonang kon uhurmu pasangap kon goranmu lang ibagas kepentingan pribadi tapi boi mahagadupan lakah nami parsahap nami sonai homani age horja nami bahen hamuliaon ni goranmu ibagas Kristus Yesus hanami martonggo. Amin. Horas hubata haganupan.